Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ayu, si pengamen jalanan itu kemarin. Sekarang saya siap menghibur kalian, tapi jangan lupa tekan tombol yang merah-merah itu loh. Subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Tapi ingat, jangan di skip ya. Oke, selamat mendengarkan. Ku tak tahu kau di mana, kau pergi saat ku tak ada. Ku tahu duniamu terluka, namun tak begini caramu tinggalkanku pergi. Hanya doa yang ku punya, Tuhan jaga dia. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masihkah kau anggapku ada? Ingatkah kau penuhku manja? Izinkan ku membuatmu bahagia, karena kini ku tak seperti yang kau kenal dulu. Hanya doa yang ku punya, Tuhan jaga dia. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada requestan lagu, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah Ayu akan nyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.